Iman jolundağı dostluk. Çubak ağacı. Kiteptin avtoru Toygonbay Abdıkarov. Kitepti tüzgön jana redaksiyaлаган Seyitbek Ediresov. Kitepti ündöştürgön jana audiolashturgan Ernest Kıyas. Giriş söz. Bir ömürdün izi. Bul kitep Katardağı bir adam turalı jön gana eskeriw emes. İslamga arnalgan bir ömürdün galtırgan izin süröttөгөн bayan. Bul kitep baragına emes, jüröktün terengine түшкөн ömür boyu unutulbay turgan adamdık narıktın, ıymandın, adep ahlактын izi. Çubagacı jönököy molda emes bolçu. Al öz dorunun ruhani mugalimi, eldin ünün aytkan akıykatçısı, jüröktörдү oygotkon ustazı bolçu. Anın tasiri süylөгөн sözündө emes, жашаган ömründө katılgan bolçu. Sebebi çınıgı alım elge kagaz menen emes, münözü menen, jürüm turumu menen tasir beret. Bul kitep oşol ömürdün nur çaçkan jolun kagazga түшүrүү, eldin jürөгүнөн orun algan adam turalı bayan. Al adamdın sözün emes, jan dүйnödөгү jarыгын сүрөттөp beret. Maksat dаңазалоо emes, muras kaltırуу. Bul kitepte жазууда менин максатым bir insandı gökөлөтүp мактоо, даңкты алгандардын сап башына чыгаруу эмес. Андай адамдар өздөрү эле даңазалуу. Эл алардын бийиктигин мурасынан, сөзүнөн, турмушундагы татыктуу жолунан эле билет. Менин каалоом ошол жарык түшүргөн жолду сүрөттөө. Анын элге сиңген сөзүн, жүрөккө сиңген таасирин кайра жүрөк менен баян кылуу. Себеби чыныгы адамдын сөзү ömür өткөндөн кийин да тирүү болот. Андай сөздү кийинки муун укпаса, унутта калса, анда биз өз мурасыбызга кыянаттык кылган болобуз. Бул китептин эң башкы максаты келечек муунга руханий изди сактап берүү. Көп сөздүн ичинде бир туруктуу үн жаңырып турсун дедим. Ал үн акыйкаттын, адептин, ыймандын үнү болсун дедим. Убактылуу таасир эмес, түбөлүктүү мурас болсун дедим. Көркөм баян акыйкат менен айтылган. Бул китеп тарыхый хронологияны тизип чыккан илимий эмгек эмес. Бул акыйкат менен таасирди жүрөктөгү сагыныч менен жүрүм турумду айкалыштырган көркөм баян. Бул бир гана фактыларга таянбастан, ошол фактылардын артындагы жан дүйнөдөгү нурду сүрөттөгөн обон. Чубак ажынын өмүр жолу түз эле жазылган сызык эмес эле. Сыноо, устаттык, күрөш жана сабыр менен ширелген турмуш жолу болгон. Ошол жолду бөлүм-бөлүмгө бөлүп, ар бирине өзүнчө маани, өзүнчө түз, өзүнчө тереңдик берүүгө аракет кылдым. Анткени чубак ажынын ар бир баскан кадамы өзүнчө бир сабак болчу. Бул китепте мен анын илимий даражасын эмес, адамдык бийиктигин, элге болгон сүйүүсүн, ömürdü кандайча ыйман менен жашаганын көрсөтүүнү көздөдүм. Анткени чыныгы улуулук жашоонун өзү менен таанылат. Ошондуктан бул китеп дагы жазуучунун эмес, жашоонун тили менен сүйлөсүн дедим. Эстелик катары, мурас катары. Бул эмгек мен үчүн жөн гана баяндама эмес. Бул жүрөктөгү купуя сырды кагаз бетине түшүрүү аракети болду. Бул дос катары, устаз катары жаныңда жүргөн инсанды эскерүү, жан дүйнөмдө калган сүрөттү калайык калың журтка тартуу кылуу. Чубак ажы мен үчүн молдо гана эмес эле. Ал ыймандын жолунда табылган дос, турмуштун бурулуштарында кеңешчи, оор учурда жөлөк болгон жан эле. Биз бири-бирибизге окшош эмес элек, бирок бири-бирибизди руханий жактан толуктап турчу достордон элек. Ушундай адам менен өткөн күндөрдү эстеп, ошол күндөрдү сөз менен кайра жаратууну милдетим деп сездим. Мен бул китепти тарых үчүн эмес, жүрөк үчүн жаздым. Ал ажекемди тааныган адамдар үчүн сагыныч болсун дедим. Тааныбагандарга тааныш болсун дедим. Бул эмгек илимдеги эмес, жашоодогу чубак ажыны көрсөтүүнүн бир аракети, бир белгиси болсун дедим. Анын бир гана сөздөрүн эмес,
Gede tamaşasın, gede göz qarашын, gede unçukpay turgan uçurdağı telmirgen avalın dağı kamtuğa hareket kıldım. Sebebi çınığı insandık, formaldu malumattan emes, jaşoodugu tabiatынан görünöt. Аны esten çıgarbay saktap kaluu, biz üçün muras, kийинки muun üçün eskerүү bolsun dedim. Göz ermemderden kımbat. Urmatlı okurman, bul kitepti kolunuzga aldыңыз, demek, siz da çuak acının ünün жүрөгү менен уккан, акыйкатка, адепке, ыйманга муктаж адамдардын катарындасыз. Бул китепти жазуу мен үчүн милдет, жүрөктөн зарылчылыгы болду. Ажекемдин көз өткөн соң, жан дүйнөмдө калган элестерди, ал киши менен болгон жакындыгымды, көз эрмемдерден кымбат сабактарды кагазга түшүргүм келди. Бул китеп аркылуу мен анын өмүр жолун сүрөттөдүм. Бирок анын арты менен өзүңүздүн жашооңузду да ойлоно аласыз деп үмүттөнөм. Анткени ар бир улуу инсан тууралуу эскерүү өзүңдү кайра баалоо деген сөз. Мен бир мусулман баласы катары исламда насип болгон досум, устазым жөнүндө бирге баскан жол тууралуу жандуу эскерүү калтыргым келди. Бул китеп заманыбыздын улуу аалымы менен бирге жүргөн адамдын жүрөктөгү сагынычы, эл менен бөлүшкүсү келген руханий таберги. Эгер ушул эмгек сиздин жүрөгүңүздү жылытса, ойлоруңузду ойготсо, сизди бир жакшы амалга үндөсө, анда мен максатыма жеттим деп билем. Бул китепти жапкандан кийин да ажекемдин үнү сиз менен калсын. Ал үн бүгүнкүгө дем, эртеңкиге үмүт болсун. Ыраазычылык менен Тойгонбай Ажы Абдыкаров. Генерал-полковник Кыргыз эл баатыры Камчыбек Ташиевдин Чубак Ажы тууралуу ой толгоолору. Алгы сөз. Чубак Ажы элдин аң сезимин өзгөрткөн аалым. Ал жөнөкөй адам эмес эле. Кээ бир адамдар бар, алар тууралуу эстөө дагы жүрөктү оорутат. Эселенген элдин эсинде калган, жүзү элине жарык берген инсан тууралуу кеп салуу бул жөн гана бир окуяны баяндоо эмес. Бул руханий оор жүктү көтөрүүгө барабар. Чубак Ажыдай улуу инсан жөнүндө сөз баштоо, кээде тилиңде мурда жүрөгүңдү кепке аралаштырууну талап кылат. Себеби ал адам жөнүндө так ушинтип деп сүрөттөп берүү кыйын. Кайсы сөздү тандайсың, кайсы боёкту кармайсың, кайсы учурун айтып, кайсы мүнөзүн алгачкы сапка чыгарасың. Ал жөнөкөй адам эмес эле. Ар бир инсан өзүнчө дүйнө. Бирок Чубак Ажы бул элдин, мамлекеттин эс тутумуна өз изин калтырган феномен. Анын орду жөн гана молдо же муфтий катары эмес, руханий лидер катары калыптанган. Ошондуктан ажекем тууралуу айтканда сөзүм кемчиликтүү болуп калбасын деп, ичимден ар дайым кооптоно берем. Мен Чубак Ажы менен алгач жолукканым эч эсимден кетпейт. Биздин таанышуубуз атайын пландалган жолугушуу эмес эле. Таанышам деп ниет кылып издеп барган деле эмесмин. Ал киши да мага атайын келген эмес. Бул Кудай жазган жолугушуу, күтүүсүз бирок унутулгус учур болгон. 2010 жыл. Парламенттик шайлоодон кийин Ата журт партиясы утуп чыгып, мен фракциянын лидери катары иштеп калгам. Бир күн эле менин иш кабинетиме бул киши кирип келди. Ал учурда Чубак Ажы муфтий болчу. Жанында Тойгонбай Ажы бар эле. Жолуккандан кийинки сырдашуу. Ооба, азыр ошол учурду кайра көз алдыма элестетип жашый берем. Себеби Чубак Ажы менен таанышуу бир күндүк көрүнүш болбоптур. Ал күн жүрөктүн бир терезеси ачылган учур экен. Таанышкандан кийин биздин мамиле сырдаштыкка, ынактыкка, агалык эниликке айланды. Ал мен үчүн жөн гана диний ишмер эмес болчу. Ал менин кеңешчим, сырдашым, кээде досум, кээде атамдай болуп, акыл насатын төгүп турган руханий таянычым эле. Биз көп жолуктук. Ар бир жолугушуу бир сабак, ар бир маек терең ойго жем таштаган мүмкүнчүлүк болчу. Айрым адамдар менен сааттап сүйлөшүп деле маанисиз темалардан башың маң болуп калат. Бирок Чубак Ажы менен сүйлөшүү жүрөктү жибиткен, акылды ойготкон, рухту көтөргөн маек болчу. Үйдө болобу, сырттабы, кээде түн ортолоп, китеп беттерин бирге барактап,
ilimi suroolordu talkuulap, ar kimibizden jüregibizdi öýügen or suroolordu ortaga salyp oturşubuz. Bul jön gana söýleşýän mesele. Bul bir-birimizi aňdoo, dünýäni düşünүү hareketi bolçu. Çuwak ajynyň söylegen sözü daga, oý jügürtüsü daga maýda çüýdege emes, tereňdikke bagytdalçy. Al özünün dünýäsin kom, bilim, mamleketdүүлük, adam tagdyry degen çoň түшүнүктөр arkaly göre bilçi. Komumuzdagy özgörүүлөрdü dünýälik prosesler menen salışdyryp, aga jön ele narazy bolbostan, çeçүү jolundagy sunuşkyly alçy. Al kişi başkalarda aylanyp ötpöy, negizgi maselege tik karagan erki menen aýyrmalançy. Bir misal, banktan payız menen akça aluu turaly. Bul maselede anyň pozisiýasy temirde bekemele. İslam alymy gatary al mınday amaldy, şariatga karşı dep tapçu jana bul göz garaşynda başынан ayagına çeyin turuktu kaldı. Men bolsa algaç bul temada termelip, oýlanyp jürgem. Birok anyň bergen dalilleri, ilimi negizdeki düşündürmeleri, jürekden çykkan işenimde sözleri meni akırındap, özümdün da göz garaşymda özgörtüge jeteledi. Adamdın sözü menen emes, işeniminin güçü menen başkalarga täsir berişi, dal uşul çыныgı liderden belgisi emespi. Çuwak ajy dal uşul syýakty insan bolçu. Anın oý çabyty, akıl tereňdigi, adamdyk beýnesi бүгүn dagı sagыныç menen eskerilip, ar bir joluguşubuz estin altın taberginde saktalyp turat. Antkeni al menin jaşoomda iz galtyrgan, göz ötkönü menen sözü galgan, atigi dünýede bolsa da bul dünýäniň nurlu adamlarynyň gatarynda jaşap turgan insan. Akyrky gabar sezimge batpagan jogotu. Bul gün jüregimden kalendarynda syzylyp kalgan kaýgyly data. Unutulgus or göz jaş menen gana eskerilçi gün. Oşol günü oorukhanadagy darlanudan jaňy çygyp üýde jalgyz jatkam. Üýdegileriniň bary dagyle oorukhanada bolçu. Tün bir okum bolgon. Saat 11'ler çamasy. Tunjuragan aýsyz tymyzyn tün. Anan gütülbegende üýdün eşigi kagyldy. Toýgonbay ajy menen Asan ajy gapystan gelip kalışdy. Ajykemden awaly oorlaşyp, oorukhanada aga dem aldyrçy aparat gerek bolup kalgan eken. Menin oğlum buga çeyin maga dep alıp kelgen aparat bar bolçu. Oşol aparatty şaşylyş alıp çygyp, kutuga salyp goldoryna garmattym. Başında alar tartyny menen, "Jok, özüňizge gerek bolup kalat. Biz başga jaktan izdeýiz" deşdi. Birok men alardyň wagt gorotup, wagt jogotup duruşuna jol bergim gelgen jok. "Ay, tez jetkiriňizler. Wagt altyndan gymbat" dep turup aldım. Özüm da goşa baraýyn dedim, birok Toýgonbay ajy menin dalman jengil gana tap-tap, jürekdi jylytgan jagymdy söz menen mınday dedi. "Siz özüňiz doğru atas, üýde bolуңuz. Biz jetkirip berебiz." Oşentip men üýde kaldym, alar getdi, artынан jalgyz tün kaldı. Şam ilgerten güýüp turgan birok jürekdegi ümit öçüp baratkanyn sezgenim jok. Kançalyk wagt ötkönün bilbem, saatlar soýulyp, sekundlar saýlyp ötüp jatkansydy. Akyry kaýgyly gabar geldi. Oşondo düýnü bir zamatda tunaryp, gök jalbyrak uçkansyp gözüm jaşga toldy. Jan düýnüm titrep, jüregim bir zamatda boş kaldı. Bul gabardy götürü oňoý bolgan jok. Bul gabar bütündö eldin jüregim baskan kaýgy bolçu. Giyin Toýgonbay ajy çalıp aparat oorukhanada kalıp kalganyn emne kılуу gerekdigini suraganda men aparat üçin geýbegile dedim. Antkeni biz üçin andan da alda kança kımbat nerse, adamdın jany, ajykemdin ömrü bolçu. Birok Hudaý Taala başgaça çeşim çygardy. Ajykem taňga juk akyrky saparyna attandy. Biz bardyk mümkinçiligimizi berige daýar elek. Aga gerek bolgondu berdik, al üçin jan üredik. Birok bul dünýedegi ömür jaratkandyň buyrugunda. Kayrat kıluu kıyın bolsa da, moyunsunu momundu münözü. Ajykem el üçün güýgen, hakikat üçün turgan bir eldin, bir doğurdun ünü bolgan adam. Al bizden geçse dağı jürekten öçpöýt. Anın arkasında kalgan sözü, murası, tarbiyası, tübölük jandu boydan jaşayt. Joktuktun ünü çuwak ajysız Ramazan. Gede joktuk bardyk nerseden gaty ugulat. Ayrıkça ruhani dünýäňde özgöçe orun eýlegen adamdyn joktugy sezilbesden jürekdi çaypagan şamal syýakty görünböýt. Birok kaltırgan titrösü tübölükke unutulbayt. Çuwak ajynyň joktugy men üçin dal oşondoy. Ar bir Ramazan ayı jakındaganda jüregim bir başgaça sagynışga tolup çygat. Sebebi akyrky 10 ýyldan aşyk wagt içinde biz üçin bul ıyık mezgil özünçe saltga aýlangan ele.
Ajykem ardayım agaların, ilimpoz dostorun, alımdardy üýge çakyrıp, bir günü meniň üýümde oğuz açyp, tarawih namazyny okup, andan soň çay üstünde tün jarmyna çeýin jürek kılyn kagyp süýleşýübüz. Al geçlerde jön gana tamak emes, ruhani azyk da berilip turçu. Söz balga, nasihat nurga aylangan anday minötдөр bugün çomak bolup kaldy. Ramazan baştalarda bir-birimizge çalıp, "Kaysy günü çoglabys?" degen ıssyk, jyly ünü esimde. Gede men turmuş tirçilik menen alek bolup unutup kalsam, Toygonbay ajy çalıp, "Ajykem gawatyr, bu ýyl emnege çakyrбай goýdyň, kaçan çoglabys?" dep surap jatat dep aýtçy. Uşul sözler ele men üçin kanday uluu baý ekenen azyr tereňirek düşünem. Çuwak ajynyň men üýüme gelip oğuz açyp getişi, bul men üçin symyk, ruhani urmat bolçu. Ady üýge gelgende dualdarga çeýin razy bola düşkende ötüýülçü. Üýdün içine jarık girip, süýlegen har bir sözü bereke syýakty kagyla düşçü. Birok bugün oşol jaýda, oşol dasturkonda boşluk turat. Oşol oturgan orun azyrda bar, birok aga jaraşa adam jok. Ajykem getkenden giyin har bir Ramazanda uşul joktuk özgöçe sezilet. Bul jön gana bir adamdan joktugy emes, bul bir uluu alymdan, bir uluu insandan joktugy. Murdagaday çynygy alymlardan saktalyp kalgan izi var, murasy var. Birok alardan ordun toltura ala turgan adamlar ulam azaýyp baratkanyn, andan da gorkunçlusu, kom oşul boşlukda sezbey baratkanyn görü, jüregi orutat. Bizge muras kaldy. Birok murastyn iyisi joktoy. Bizge söz kaldy. Birok oşol sözdü götürüp jürçü dilder azaýgansyt. Çuwak ajy Ramazandyn jarıgy bolçu. Al jarık azyr, gözge görünbese dagy, jürekke singen nur bolup kalgany biz üçin çoň amanat. Alımga arnalgan meşit, estelik emes, es tutum. Çuwak ajy göz ötketkenden giyin jürekde kala bergen, abirok söz menen bütbegen oýlardyn biri, anyň ysymyn töölükke galtyrynyň jolun taby boldy. Bul oý men üçin jön gana demilge emes, bul jogapkerçilik, bul uluu adamga bolgan iman menen sugarylgan urmattyn, tuğandyk sagynıştyn bir belgisi ele. Biz köp uçurda mınday adam kayra jaralsa gana dep arman kılıp kalabız. Sebebi çuwak ajy syakty insanlar ar doğruga buýruy berbeýt. Egerde al kişi bugün bar bolgonda komdun bugünkü gemçiliklerin tağa aytıp, tarihi jogapkerçilik menen oň joldu görsetmek. Gede aylanabızdagy tuura emes işleri görüp durup, oňçukpay kalgan gezleri bolot. Antkeni bugün oşol çyndyktan ünü bolgan Ajykemden ordu boş turat. Jurnalistlerimiz, el öküldörü hareket kılıp çatışat. Birok çuwak ajynyň ünü başka bolçu. Al hakikat menen adeptin, alımdyk menen jönököýlükdin ortasında turgan, eldin jüregine tüz jetken ün bolçu. Oşondukdan men al kişi dünýeden gaýtgandan giyin bir işti öz moýnuma aldym. Al Ajykemden ysmy meçitke ýygary boldy. Bul men üçin eň tereň syý urmatdan, töölüktü eskerүүnün bir görünüşü. Suzak rayonunun Barpa aylyna algaçky bolup meçit salındy. Al meçitke men alım çuwak ajy degen at koýganym menen symyktanam. Bul bir gana imarat emes, bul el jüreginde, gelecek muğundun esinde kalçu simbol. Ajykemden ysmyn ıyık jaýga jazu, bul estelik turguzu emes, bul eldin esin tiriltü. Bul hakykatty unutbogo, anın aytgandaryn jaňa muğundarga jetkirүүge çakyrgan ün. Bul ısım dualdarda emes, jüreklerde жазылып kalat. Sebebi al kişi özü da tiriw muras bolçu. Al murastyn bir tarabı bugün oşol meçitde azam menen goşo jaňyryp durat. Çuwak ajy kaýtalangys talant. Ayrım adamlar bar, alar turaly söz başlooda jogapkerçilik. Antkeni alardyn beýnesi jön gana süretdelbeyt. Alardyn ululuğu esep menen bağlanbayt. Çuwak ajy dal oşondoy adamlardan sap başında turgan kaýtalangys talant ele. Gede menden suraşat. Ajykemden emnen öýrendiň? Kaýsy sapatyn özüňe siňirgin geldi dep. Birok men çyn dilden aýtarym, çuwak ajyday boluga hareket kıluu, bul özüni özü aldy. Antkeni anda adam boluu mümkin emes. Mümkinçilikke emes, tagdyrga baýlanışdy. Al tukumdan gelgen, tabiatынан özü oşondoy jaratylgan Kırgız eline Allah Taalanyň özgöçe belegi ele. Anın bilimine, akylyna, görgöçlügüne, jönököýlügüne teňelүү emes, oşol jaryktan ülüş aluga hareket kıluu gana bizge ylaýyk. Çuwak ajyday süýlö,
çuwak ajyday akıl aytуу, çuwak ajyday komgo tasir berүү. Bul sözler gede eldin ümitün bildirse, gede oşol biyiklikten gol jetkis ekenin da eske salat. Antkeni al kişi özünçe bir doğur, özünçe bir mektep bolçu. Ajikem Kırgız komundağı musulmanlar üçün jön ele alım emes. Tasirdi lider eldin tilegin tilep, uwaymın özüne algan ruhani tiregele. Biz barımız kaytalangıspız. Ar bir adamdan özünün ordu, özünçe missiyası var. Bir oşol tarıkta iz galtıruu, al başkaça güç, başkaça daramet. Çuwagajy dal oşol daramet menen jaralgan. Al eldin jüreginde tölükde saktalıp kalçu insan. Anın ar bir süylegen sözü, ar bir jasagan işi özünçe bir sabak, özünçe bir iz. Ajikemnin gaýsy bir sapatyn bölüp aýtyp gyn. Antkeni al bütündük menen tanılgan insan. Anın nurlu yüzü, tamaşköýümün özü, ilimi tereňdigi jana jürek tolkutgan nasaty, munun bary bir bütündükdi tuýuntat. Al söz bolbay kalgan jerde süylegen, түшүндүрүү жетпей турган нерсени жүрөгү менен жеткирген адам болчу. Bir gana nerseni toluk işeni menen aytalam, çuwak ajy kaytalangız talantlı insan ele. Al bizge bir gana mezgilge emes, bir neçe munga ruhi muras bolup kalat. Çuwak ajynyň murasy. Ayrım adamlar söz menen emes, täsiri menen jaşayt. Alar göz ötken soň gana emes, gözü tirüsünde dagı eldin jüreginde özüne tiýişli orundu alıp, jok bolgondo gana alardyn barkıdagy açyk aýkyn bilinet. Çuwak ajy dal oşondoy insan ele. Anın sözü alırda ugulup durat, birok özü jok. Al getken menen murasy kaldı. Ünü tınçyp, birok nasaty jaşap kaldı. Men jeke özüm ajykemdin sabaktaryn, maýeklerin gaýra-gaýra görüp hareket kıldym. Birok içiňdegi sagыныç gede toskol bolat eken. Bir neçe minut gana garap jüregim munga tolup, any öçürüp salgan uçurlarym köp boldu. Anın yüzünü elestetgendele özümdi tınçtanta albay galam. Bul jön gana sagыныç emes, bul jürekke gatylgan ordu tolgus boşluk. Balkim al jüregime öte jakyn bolgondan ulam, sırttan görüge batna albay jatkandyrmyn. Antkeni men any sırttan garaç emesmin, jürekten sesçimin. Oşense da anın aytkandary bul men üçün emes, kom üçün amanat. Anın sözleri bir gana uçurdagy jogap emes, gelecekke bagytdalgan uluu maksat ele. Turmuştun ar tarmagına aytkan geňeşleri, adep ahlak turaly oýlary, ilim bilim turaly aytkan nasihatlary, bulardyn bary çuwak ajynyň elge galtyrgan murasy. Al kişinin sözleri başka alımdardykynda ele ilimi bolçu, birok özgöçölügi oşol söz jürekke jetçü. Ugup oturup, el özü baýkap aýtyryp, mına uşul çyndyk dep kabul alçy. El any ugup oturup, oý jügürçü emes, jürek arkaly düşünçü. Sebebi al süýlegende akyl emes, jürek süýlep turçu. Oşonduktan bul murasty saktap kaluu bizdi mundun uluu jogapkerçiligi. Anın sabaktaryn, videolaryn, bayandaryn toptop irgep jaşlarga jetkirүү bir gana urmat emes ruhani tirek. Ar bir süýlegen sözü zamanbap myzamday el içinde jaşap kaldı. Eger biz oşol sözlerdi elge gaýra-gaýra uguzup görgözüp tarkatsak, çuwak ajynyň missiýasy ulanat. Hudaý Taala ajykemdi arabızdan erti alıp ketdi. Birok jakşı adamlardyn täsiri ömründen uzun bolat eken. Biz oşol täsirdi ulanta alsak, anın tirilik missiýasyny tiri boýdan kaltırgan bolabız. Hakykatduluk adamdyk narktyn tüpkü özögü. Biz bugün akıl nasatty, gep geňeşde ko süýlep kaldyk. Argim özünün tili menen tarbiýa aýtyp, elge tüz joldu görgözüge hareket kılat. Birok gep sözdün kozdugunda emes. Gep oşol aytılgan sözde jaşoo menen dal keltirүүдä. Akyrky wagtda bizdin komda dal uşul iki yüzdүүлük, til menen jürekdin ortasyndagy ajyrym çoň bolup kaldy. Köpçülük aytgandaryny özü atkarbayt. Bul söz menen amaldyn ortasyndagy gopduu ajyrym. Oşonduktan men çyn dilden aytar elem, bugün komgo eň gereklisi hakykatduluk. Söz emes, jürüm turum menen görsetilgen hakykat. Komdu, mamleketde, üýbülönü oňda gelse algaç adam özü hakykatly boluşy gerek. Antkeni hakykat bul adamdyn içki özögün tüzgen gasyet. Adam hakykatly bolsa, anın sözü dagı, amaly dagı bir-birine şaýkeş gelet. Al el aldynda iki yüzlü bolboýt. Eldi emes, Hudaýdy görüp iş kılat. Hakykatly adam, jakşı adam. Al özünün mekenin süýet, üýbülösün bağlayt. Adiletsizlikке garşy çygat. Al hiç kaçan galp aytpayt.
убадасынан тайбайт. Анткени анын ар бир кадамына чындык жетекчи болот. Жашоо ар түрдүү сынга, ар кандай кыйын учурларга бай. Айрым күндөрү кара булуттай капаланасың, айрым учурларда үмүт шооласындай кубанасың. Бирок канча өзгөрүү болбосун, бир принцип өзгөрбөшү керек. Ал акыйкаттуулук. Бул адамдын руханий компасы, кайсы тарапка басса дагы туура жолду көрсөтүп турат. Акыйкатты жашоонун чордонуна айланта алсак, коом оңолот. Элге кызмат кылуу, адеп-ахлак, ыймандуулук, тартип баары ушул бир гана тамырга, акыйкат деген түп башатка барып такалат. Адамдардын жүрөгү акыйкат менен соксо, анда коом да, мамлекет да оңдукка түшөт. Бул сөздөр кооздук үчүн эмес, турмуштук принцип болушу керек. Анткени акыйкат убактылуу эмес, түбөлүктүү баалуулук. Жаштар жана акыйкаттуулук бүтүндүктүн башаты. Ар бир элдин эртеңки күнү бүгүнкү жаштардын ниетинде жатат. Ошол ниет кандай экенине жараша мамлекет дагы, коом дагы ошол бойдон калыптанат. Бирок бүгүнкү жаштар үчүн эң зарыл болгон руханий таяныч бул акыйкат менен жашоо. Адыркы дүйнө маалыматтын шамалындай заматта өзгөргөн, ар ким өзүн туура деп эсептеген доор. Тилекке каршы жалган менен чындык аралашып, ажырымды таанып билүү кыйынга айланды. Мындай шартта жаштарга эң керектүүсү жөн гана билим эмес, акыйкатты кармануу. Чубак ажы дал ушул принципти жашоосунун негизи кылып алган инсан болчу. Ал жаштарга дайыма сөзүңдү эмес, жүзүңдү оңдо, эл алдында эмес, Кудай алдында акыйкат бол деп үйрөткөн. Анын сөзү жүрөктү козгоп, акылга жарк эткен чырак сыяктуу тийчү. Анткени ал акыйкат менен жашачу. Айтканын өзү биринчи аткарчу. Жаштар ошондуктан анын сөзүнө ишенчү. Ал айтып эле койгон эмес, туура жашоонун өзү болгон. Бүгүн жаштарга кандай үлгү беребиз? Сөз мененби, түшүндүрүү мененби, балким керек болсо эң биринчи өзүбүздүн акыйкат жашообуз менен. Адам акыйкаттуу болсо, анын үнү көпкө угулбаса дагы таасири түбөлүккө калат. Жаштар акыйкаттуулукту бала чагынан көрүп чоңойсо, алардын ой жүгүртүүсү дагы, тандоосу да оң болот. Алар адилеттиктин жолун тандайт. Коомду оңдогон күч жаштардын акыйкатка болгон ишениминде жатат. Биздин милдет жаш муунга кооз сөз эмес, чындык менен жашоо үлгүсүн берүү. Ошондо гана чубак ажы сыяктуу инсандыктын сабагы уланат. Ошондо гана биз бир эл катары сынбаган, сатылбаган, акыйкатты туу туткан коом болобуз. Алымдын акыйкат миссиясы. Чындыкты айтуунун өзү кайрат. Аны элге угузуу чыныгы алымдын миссиясы. Алым болуу бул жөн гана көп окуу же илимди терең билүү эмес. Алым болуу бул коомго чындыкты айтуудан тайбаган, бийликтин алдында коркпогон, элдин алдында кошомат кылбаган, Кудайдын алдында гана жоопкер сезген адам болуу дегенди түшүндүрөт. Чубак ажы дал ошондой болчу. Ажыкемдин ар бир сабагы акыйкатка чакырык болчу. Ал элдин жүгүн көтөрүп, сөздүн нугун туура таап сүйлөчү. Кээде айрым маселелер боюнча коомдо талаштуу пикирлер жаралганда, баары анын оозун карачу. Себеби анын бир сүйлөмү элдин жүрөгүндөгү тынчсыздыкты баса тургандай дараметте болчу. Ал калп менен чындыкты ыраттуу ажырата билген, калыстыктан кайтпаган инсан эле. Ажыкем акыйкаттуулукту мусулман инсан үчүн ажырагыс сапат катары эсептечү. Ал үчүн акыйкат ыймандын сыноосу болчу. Анын бир сөзүн эстейм. Акыйкаттан качкан адам өзү менен өзү элдеше элек адам деп айткан. Чубак ажы элдин кайгысына жүрөгү менен күйгөн, элдин үмүтүн жоготпогон акыйкатчы болчу. Ал адамдын чыныгы баасы жүрүм турумунда экенин көрсөтүп берди. Кыйын учурда унчукпоо, куткаруу эмес, чөгүү экенин далилдеди. Анын үнү ар дайым калктын абири болуп чыкты. Мындай миссияны көтөрүү баарынын колунан келе бербейт. Акыйкатты элге айтуу ар кимге жакпашы мүмкүн, бирок акыйкатты айткан адамды Кудай сактайт. Ошол себептен чубак ажынын үнү азырда угулуп турат. Анын көзү өткөнү менен сөзү жашап келет. Себеби чындык эч качан өлбөйт. Аалымдын чыныгы миссиясы коомду ойготуу, элди тарбиялоо, чындыкты туу тутуу. Чубак ажы ушул миссиянын эң бийик үлгүсү болуп калды. Биздин эми милдет ошол чындыкты улап, акыйкат жолду унутпоо.
Hakikatsız qoom, adiletsiz qoom. Qoom kançalık önükkönü, madaniyatı kançalık güldөгөнü, mıyzamı kançalık katal жазылганы menen, eger anın tamırında hakikatlılık bolboso, al qoom adilettүүлүктөн alыстayt. Al çökkön, içinen çirigen qoom bolat. Antkeni hakikat bolbogan jerde adilet da, tartip da, iman da jaşay albayt. Hakikat bul qoomdun abiri. Al qoomdun ar bir katmarında, mektepte, sotto, parlamentte, üybülöde, bazarda, meçitte bar boluşu gerek. Eger bul ıyık prinsip bozulsa, anda elden işenimine doğu getet. A işenim jogolgon jerde mıyzam demez, korkunuştu karmangan el jaşayt. Bul bolsa qoomdun gulaşına alıp kelet. Çuwagacı dal uşul maseleni jaşoosunun bor-boruna aylantkan insan bolçu. Al qoomdogu ar bir adiletsiz görünüşkö üň gatyp, maseleni apaçyk aytyp, elge gana emes, jetekçilerge dagı çındykty tartınbay jetkirgen. Ajikem üçün hakikat sayasi uyat emes, ruhani joopkerçilik bolçu. Al qoom çındyktan kaçsa, gelecekten da kaçat dep aytçu. Hakikatsız qoomda adamlar kıynalat. Bilim akşa menen satılsa, sot adiletsiz çeçim çıgarsa, dariger para menen beytapты karasa, mugalimnin gözün jaş bassa, anda bul qoomda ar namys ölüp, akça üstünlük kılat. Oşonduktan har birimiz öz turmuşubuzda, öz kesibimizde, öz sözübüzde hakikatly bolunu mildet kılыбыз gerek. Bul dini talap ele emes, qoomduk amanat. Çındыкты aytуу kayсы bir insandын iş emes. Bütündöy qoomdun joopkerçiligi. Çındık aytılbasa kalp güç alat. Kalp güç alsa zulumduk baş götüröt. Zulumduk öküm sürse el ruhani jaktan jakırlanat. Uşunday görünüşten çıgуу üçün bizge çoň reformalar emes, jönököy birok tereň bir bağlуулuk, hakikat gana jetişdi. Çuwagacı bizge uşul nerseni öz ömürü menen üýretdi. Al aytyp ketken çındık бүгүn da tiriw. Antkeni çındыкты akça menen gömüge, bilik menen jaşyruga bolboýt. Çındık özü elge jol tabat. Birok anın ünün uguga, kaytalay aytuuga joopker jürekter gerek. Hakikatsız qoom, öz ele kıyroga bet algan qoom. Al emi hakikatly el, gelечегине bekem uluu taryh jaratkan el. Koştoşuu söz menen emes, sagыныç menen. Gebir koştoşular bar, alar ün menen emes, jaş menen aytylat. Söz menen emes, jürek menen sezilet. Unutulgandar menen koştoşuu oňgoý, birok jürekde kalgan adam menen koştoşuu, tagdyrdyň eň оор synoosy. Çuwagacı menen koştoşuu da dal oşondoy boldu. Anın gete berişi bir insan menen koştoşuu emes ele. Bir dor, bir nur, bir ümit menen koştoşuu boldu. Birok anın artyna kaltırgan izi, demi, ünü bizde jogotuu emes, joopkerçilik menen jalgyz kaltırdı. Al getdi, biz kaldık. Birok oşol getken ün, oşol kalgan sagыныç azırda jaşoonu ulantıp jatat. Gede bir jymjyrt tündö, gede elden ızıçuu turmuşunda, gede jalgyz oturgan uçurda ajykemdi esteybiz. Birok any estөө da jeňil emes. Anın gözün emes, sözün esteybiz. Anın jüzün emes, jürekke tigen ünün ugabız. Sebebi çuwak aja jön ele mufti emes bolçu. Al eldin balası, eldin ünü, eldin münözü bolup kalgan insan ele. Ajikem har biribizge başkaça jakyn bolçu. Ayrımlar üçün akılman agay, başkalar üçün jaroker dost, gebirler üçün tayangan ataday bolçu. Emi bolsa, alar biribizge jürekdögi sagыныç bolup kaldı. Bul sagыныç gün sayın jürekde süýlep turat. Ayrımlar üçün al ün, ümit, ayrımlar üçün oýgotguç. Al ün, jaşlar üçün jol, karyalar üçün tanış obon bolup kaldı. Koştoşuu ardaýym or. Birok ajikem menen koştoşuu eç kaçan bütböýt. Biz anın ar bir sözün ugup, anı menen jaşap jatkanybız, bul çыныgy koştoşuu emes. Bul janduu eskerүү. Antkeni el jaşap turganda, eldin jüreginde anın sözü bar gezde çuwagacı da tiriw. Anın göz ötkeni menen bizge anın ünü, tasiri amanat bolup kaldı. Koş bolуңuz ajike. Söz menen emes, sagыныç menen. Tilibiz emes, jüregimiz ыйлап turat. Bul kitep bir adam turaly gana emes, bir ruhani liderdin, bir uluu alımdın, bir muundun jürek jaňyrygy turaly bayanda boldu dep oýlaým. Bul çuwagacynyn ömür jolu nasahaty, qoomdogu ordu, eldin göz jaşy menen sızylgan eskerүү. Birok bul eskerүү kaýgyga emes, ümitke sugarylgan eskerүү. Toygonbay aja çuwagajyken menen çogu jürüp, anın jakyn sanalaş dosu katary ar bir iş hareketin, jürüm turumun, kulk münözün, jasagan işlerin jakşı bilgen kişi.
Ал эми ажекемдин ошол жашоосун мыкты билген кишинин айткандарын сөз берметтери менен шурудай тизип, көркөм адаби стилде баяндап, таш күзгүдөй чагылдырып берген мыкты жазуучу Сейитбек Идирисовдун эмгегине дагы ыраазычылык билдире кетким келет. Авторлар бири-бирин толуктап, ажекемдин бейнесин ар тараптан ачып берүүдө абдан чоң мээнет кылышканы көрүнүп турат. Анткени Чубак ажы тууралуу жазуу жалаң эле маалымат берүү эмес, бул өзүн таанып, акыйкатты аңдап, келечекке жол издөөнүн дагы бир жолу. Анын сөздөрү китеп барагында эле эмес, жүрөктөрдө жашап калды. Мына ошол жүрөктөрдө жашап жаткан өмүрдү китепке айландырып баяндоо бул өтө түйшүктүү иш. Себеби биз анын көзүн көрө албасак дагы эле сөзүн угуп келе жатабыз. Биз аны узаттык, бирок унуткан жокпуз. Анын артында сөз эмес, мурас калды. Ошондуктан улуу аалым тууралуу китеп жазууга коркпой бел байлаган китептин авторлоруна ыраазычылык билдирем. Ал эми ажекем тууралуу жазылган бул китеп жалпы элибизге кут болсун демекчимин. Ажекемдин өмүр жолу элге кызмат кылуунун, чындыкты айтуунун жана адеп менен жашоонун жандуу мисалы. Анын тили аалымдыктын тили болчу, жүрөгү мекендин жүрөгү болчу, жүзү чындыкты сүйгөн элдин жүзү болчу. Анын үнү азырда жашап келет, жашай берет. Бул китеп аркылуу биз бир инсанды гана эскерип тим болбостон, өзүбүздү дагы кайра карап чыгабыз. Чындык менен жашап жатабызбы? Акыйкатты туу тутуп келатабызбы? Элге болгон жоопкерчиликти сезип жатабызбы? Бул суроолордун баары бул китепти жаап, жүрөгүбүздү ачканда башталат. Ошондуктан сөзүмдүн аягында ушундай керемет эмгекти кыргыз элине тартуулаган китептин авторлору Тойгонбай Абдыкаров менен Сейитбек Идирисовго терең ыраазычылык билдирем. Албетте сөздүн чеги бар, бирок таасирдин чеги жок. Чубак ажынын сөзү бүттү, бирок анын жүрөктөгү таасири али бүт элек. Бул китеп сагынычтын ыры, акыйкаттын жарыгы, эстен чыкпас мурас. Баарыңарды урматтоо менен Камчыбек Ташиев. Чубак ажынын ата теги. Чубак ажы Жалилов Кыргыздын Мундуз уруусунан чыккан. 8-чи чоң атасы Сазай Баатыр, 7-чи чоң атасы Ачак, 6-чы чоң атасы Бөкөбай, 5-чи чоң атасы Мамыр, 4-чү чоң атасы Алимбек. Базар Коргондо Алимбек кайкы жайлоосу ошол кишинин атынан аталып калган. 3-чү чоң атасы Кошалы, чоң атасы Жалил, атасы Тажыбай. Кошалы аксакалдын 2 уулу болгон, Жалил, Калил. Калил улуу ата мекендик согушка кетип кайтып келген эмес. Калилдин артында Камчыбек деген жалгыз уулу калган. Жалилдин 2 уулу болгон, Тажыбай, Арзыбай. Тажыбайдын балдары Гүлшайыр, Чубак, Нурай, Гүлназ, Сыргак, Саида, Гүлиза. Ал эми Арзыбайдын 2 баласы бар. Бекболот сот кызматында иштейт, ал Бекмамат айыл башчы. Чубак ажынын чоң энеси Үрият Кулмолдо кызы Жалилдин жубай. Үрият чоң эненин апасынын аты Салтанат. Салтанат чоң эне өтө наркты, салтты жакшы билген, такыба аял болгон. Бир нерседен чочуганда да бисмилла деп айтчу экен. Чубак ажынын чоң атасы Жалил 47 жашында дүйнө салганда, балдары Тажыбай 3 жашта, Арзыбай 1 жашта жетим калган. Тагдырдын буйругу менен балдар 11 жашка чыкканга чейин тага журтунда чоңоюшкан. Үрият чоң эненин Кылыч деген агасы чоң молдо жана чоң манасчы болгон. Раматлык Чубак ажынын кичинекей кезинен манаска кызыгуусу мына ошол тагасынан, анан чоң энеси Үрият ападан болгон. Ата энеси. Чубак ажынын ата энесинин турмушу ар бир кыргыз үй бүлөсүнө өрнөк боло алат. Анткени бул таберик тарых, эл үчүн эмгек кылган 2 кымбат адамдын жашоосу. Жакшы ата баланын багы, жакшы эне үйдүн жары деп бекер айтылбаса керек. Баймундуз айылында дал ошондой түгөлөр жашашкан. Бир үйдүн куту, бир айылдын сыймыгы болгон Тажыбай ата менен Гүлжамал апа. Алардын өмүр жолу өрнөккө татыктуу баян, тарыхка түшө турган түйшүк. Мектепти өмүрүнө каткан мугалим. 1950-жылы 7 май күнү Жалал-Абад облусунун Базар Коргон районунун Баймундуз айылында жарык дүйнөгө келген Тажыбай Жалилов тагдырдын белеги катары билимге сугарылган адам болчу. Ал 1973-жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун математика факультетин бүтүрүп, ошол эле жылы мугалимдик жолго түшкөн. Алгач номер 7 Муса Баетов мектебинде
азыркы Мухтар Мамбеталиев атындагы. 7 жыл бою актай барак жүрөктөргө арифметикадан акыл сепкен агай болду. 1980-жылы эл керегине жарайм деп айылдан район борборуна базар коргонго көчүп, билим берүү бөлүмүнүн инспекторлугуна дайындалат. 2 жыл өткөн соң кайра туулган айылына кайтып келип, мектепте завуч болуп, андан соң 20 жыл бою мектеп директорлугун аркалап, бир нече муунду тарбиялаган. Эл ичинде устаттан шакирт артык болсун деген сөз бар. Тажыбай агайдын колунан чыккан окуучулар бүгүн өлкөнүн булуң бурчунда эмгектенип жатышат. Аны айыл аксакалы деп дагы, алтын мугалим деп да айтышат. Анткени ал бир эле мугалим болбостон 1988-1993 жылдары айылдык кеңештин төрагасы, жалпы жонунан 29 жыл депутат болуп, 3 ирет райондук кеңешке шайланган эле өкүлү болгон. Билим менен эл кызматын чебер айкалыштырган, 7 өлчөп бир кырккан тартиптин адам эле. Менин атам акыл эстин алып дарыясы, ар дайым ак сөз айтып, ар кимге өрнөк болгон асыл адам. Жашоонун кайсы этабында болбойлу, анын айткан акыл насаатына зар болуп турган кезим азырда арбын. Өмүр бою мектепте директорлук кызматты аркалап, ак кызматын ак ниет менен аркалаган. Эч качан кир жака кийбестен, калыстык менен кырак болуп жашап келет. Айыл жергесинде мынчалык бийик адамдык касиеттерди алып жүргөн адам сейрек болот эмеспи? Ушундай атанын уулу болгонума көөдөнүм көк болуп, сыймыктанбай койгонго болбойт. Атам эсепке эстүү, тиги булду жаңылбай таап, математика деген катаал илимди катыра окуткан мугалим болсо, апам тилдин сырына сүңгүп, англис тилинин алгыр устат эле. Экөөнү тең эмгеги айыл тургундарынын билимге болгон көз карашын өзгөрттү. Окуган эл озот дегендей, алардын аркасында канчалаган балдар билимге сугарылды деп эскерген Чубак Ажы Жалилов. Билимдүү келин үйдүн куту. Тажыбай ата 23 жашында 21 жаштагы Гүлжамал апа менен баш кошуп, 1973 жылдын 1 январында түтүн булаткан. Ал да мугалим, ал да билимге ашык болгон. 1952 жылы Бешик Жон айылында төрөлгөн Гүлжамал эжеке англис тилинде түш жорган, мыкты билген билимдүү айым эле. Анын атасы Сатыбалды, апасы Анархан эки дүйнөнүн тең салмагын билген тарбиялуу ата эне болгон дешет. Кудай кошкон билимдүү түгөйлөр үй бүлө уясында 7 баланы жарык дүйнөгө алып келип тарбиялашкан. Күндүз мугалим, кечинде эне болгон Гүлжамал апанын түйшүгүн эч нерсеге салыштырууга болбос. Кээде камырын кечинде жууруп коюп, таң эртең 4-тө туруп тандыр жагып, нан жаап, тиричилик кылып, анан мектепке жубайы менен ээрчишип жөнөшчү. Мектепке жеткенче жол боюнда жолуккандын ал жайын сурашып, ар кимдин көңүлүн көтөрүп, элдин батасын алып барышчу. Кылым жашаган күлүк болбойт, эл оозунда жүргөн куттуу болот дешет эмеспи? Апамдын тарбиясы өзүнчө бир дастан. Атам жумуштан келип төргө отурмайынча апам бизге тамакка кол салтырчу эмес. Кайсы күнү тамак муздап калса да атам келет деп күтүп отурчубуз. Атаны урматтаган, Алланы урматтаган деп бизди кичинебизден эле сый урматка үйрөткөн. Үйдүн төрү атанын орду. Биз бул тартипти мээбизге сиңирип, жүрөгүбүз менен кабыл алганбыз деп эскерген Чубак Ажы Жалилов. Жашоонун сыноосу чыдамкай түгөйлөрдүн сабагы. Турмуш толгоосу ар кимге сынак. Тажыбай ата инспектор болуп базар коргонго барганда, жубайы өзүнүн мугалимдик ишине жакын жайгашкан мектепке орношо албай, 8 жыл бою алыстан каттап, уйкусу канбаган, нанын колуна кармап чуркаган таңдарды өткөрүшкөн. Ошондодан албай, элдин иши эзелки иш деп, кыйынчылыкка чыдап, бири-бирине тирек болуп жашашкан. Ала жипти аттабаган, ак ниеттеги ыкыластуу түгөйлөр гана ошентип өмүр сыноосун утат эмеспи? Кийин экөө бир мектепте иштеп, билимдин эки жээгин кармап, бири математикадан, бири англис тилинен сабак берип, мектепте гана эмес өмүрдө да бирге басышкан. Үйдөн мектепке чейин 25 мүнөт жөө басышса дагы, алар үчүн ал убакыт эл менен алака, окурман менен орток тил табуу, жол үстүндөгү чакан сабак болчу. Ата-энебиз экөө тең мугалим болгону менен, маңдай тер менен келген оокаттын даамы башка дегендей, ар бир үзүм нандын артында эмгек, адалдык, ак пейил жатканын сезип чоңойдук. Кээде мектептен баштык сымал бир нерсе көтөрүп келишсе, бордон башка эч нерсе табылчу эмес. Анан калса уурдай турган деле эч нерсе жок болчу. Атам да, апам да адамгерчиликтен туу чокусу,
sözü menen emes, özü menen ülgü bolgan intelligent adamдар ele. Jakşı ata, balaga tazim, jaman ata jamaatga uyat deşet. Menin atenem bu sözdün jakşı jagyn toluk aktaşkan dep eskergen Çubak Hacı Jalilov. Janazasın uulu okutkan, aza menen tazim. Güljamal apa 2016-yılı 2 sentyabrda 64 yaşında bul düýne menen goş aytışdy. Anın janaza namazın uulu Kırgızstan musulmanlarının Hazreti Mufti bolgon Çubak Hacı Jalilov özü okudu. Enenin topuragın uulu özü salıp, jamgır jabasa da jürek ıylayt degendey, oşol günü jürek ыйлап, el ozunda ene degen ıyık söz muň menen aytıldı. Bul tügöylör eldin eski gözü, tarbiyanın tirүү ülgüsü bolçu. Bilim berse mugalim beret, adepti berse ateni beret deşet emespi. Alardın emgegi jaşoonun ar bir basqıçında elge siňip, baldarının arkasынан durus söz bolup qaytyp geldi. Çubak Hacıday uul östürgen atene, el aldında başı biik, ısmı ıyık boydan galat. Apam destegen sayın jaşıp ketem. Baldarının, kızdarının, newerlerinin kızmatı nemi görör günü akka moyun sunup keteverdi. Albette Allah'nın buyruğu pendenin armanı bütmek bele. Kudayım ırayım tögüp beýişine nasip kılsa eken. Dep eskergen Çubak Hacı Jalilov. Bir tuğandары. Adam düýnege jalgyz törelet. Birok çыныgı jalgyzdykdy bir tuğany jok tor sezet. Bir tuğan bul tagdyr saga belek kılgan jan. Sen tandabagan, birok jaratkan özü tandap berip koygon, ömür boyu senin iýningdi bütöp, kulagыңdyn kuygasyn jırgatkan eň jakynyň. Bir tuğan bala çağыңdın göğsü. Anın ünü menen erteň menen oýganyp, gülküsü menen geçke mal jylmayıp turgan gündör esti. Bir kesim dandy ekiге bölüp, bir oýunçuk üçin ыйлап kuwanyp, kayra kucaktaşıp getүү dal uşul bir tuğandar arasında gana bolçu nerse. Antkeni oşol mamlenin artında kandın emes, jandın baylanyşy turat. Esiňerdebe, kar jagan gündörü terezenin tüýüne titilip alıp, çoğu sırdaşıp oturganyň arçy. Je bolboso geçki tamakta akırkı kesim etke eköň birde göz salıp, akırı bir-biriňerge berip koýganyň arçy. Gede uruşup ketip, bul jolu süýleşpeýim dep öz bölmege girip ketip, birok 5 minut ötpöй gaýrly eşikdi şykalap çykkanyň arçy. Mına uşular bir tuğandykdyn ıssyk suguna çılangan gündür. Bir tuğan ateneden kийinki eň ıyık düşünük. Atene bul tamır, bir tuğandar oşol daraktın butaktары. Butaktar gaýda ketpesin, alardın tamırı bir. Jol ar başka, tagdyr başka, jaşoo da başka nokta ötöt. Birok jürek egederleri oşol boydan gala beret. Bir tuğan jok kezde üý içi boşoýt, ün azayat, jyluluk tartylat. Birok bar kezde jaşoo özüne jaraşa tattуу, oor gündör jeňil, iýgilik koş ese kuwanyşly bolat. Sır bölüşe turgan, iýniňe baş koyup dem ala turgan, göz garaşyňdan ele sanaňa ortak bola turgan adam, bir tuğan emeýgim? Çubak Hacınyň bir ejesi, bir inisi, 4 garyndaşy, jalpy 6 bir tuğany var. Alar Gülşaýyr 1973-ýyly törelgen, anyň baldary Akimbek, Tören aga, Nursultan, Begimay. Anan Nuray 1976-ýyly törelgen, 6 aýlygynda çarçap kalgan. Anan Gülnaz 1978-ýyly törelgen, ekologiya jana teknika ilimlerinin doktoru, Austriýanyň Vena şahrynda 17 ýyl yaşap, 2013-ýyly anglys tilinde doktorluk dissertasiýasyny gorgogan. Kırgız Ulutluk Agraryk Üniversitetinde işledi, turmuşka çykkan emes. Andan keyinki Sırgak 1979-ýyly törelgen, Bazar Gorgon raýonunyň bilim berүү başgarmalygynyň başçysy. Baldary Bökebay, Daniel, Samira. Anan Saida 1980-ýyly törelgen, Moskwada jaşaýt. Baldary Kılımbek, Barsbek. Anan keyinkisi Guliza 1983-ýyly törelgen, Bişkekde jaşaýt. Baldary Bekbol, Akylay. Bir tuğan bar bolso arkaň bütün janyň tok. Bir tuğan jok bolso göňül jesir galat deşet. Jer ortasında kaygılı gündör dağı, kuwançly mayramdar da bolat. Birok oşol uçurlarda seni menen teň bölüşe ala turgan jan bir tuğanyň gana. Oşonduktan bir tuğandyn gadyryn göz jumganda emes gözü tirүүsünde bilip jet. Kokusun çukpay kalgan bolso sen algaç süýle. Kokus alystap ketken bolso sen algaç kadam taşta. Antkeni bir tuğandy gaýra jaratyp albaýsyň. Bir ok geç bol elekde saktap kaluga bolot dep eskergen Çubak Hacı Jalilov.
Çuwak ajının jarık dünýege gelişi. Ata gerezi menen gelgen nariste. Bay munduzdu kış kaptap, appak karın üstünden üçkürüngön şamal gana uğulup turgan gırakı taňdardan biri ele. Jaratlyş tymyzyn bir sırdu dayardykda. Jerdin üstün jamyngan kar, asmandyn aldynda gütkön tynçlyk bary bir kuwançly gabardy jamynyp turganday sezildi. O şol günü Tajbay atada tynçlyk jok ele. Kandaydyr bir bemaza sana jüregini öýüp, gözün tındırbay, göňülün termeltip durdu. Anın jüregindegi bul tolkundoonun jönü bar bolçu. Emne degende, yüzü nurdangan, sözü ırahat tartkan atası Jalil Aksakal bul jarık düýnü menen goş aýtşar aldynda, uğuldары Tajbay menen Arzubaydın birösü molda bolsa ken dep, bir gılımdyk ümittün uyasynday bolgon gerezin amanat kılgan. Birok tagdyr til albagan surjorgo. Eki uldun biri dağı oşol joldu basalgan jok. Tajbay agay ilimge, bilimge ömürün arnady. Arzubay aga el gızmatında emgek talasında jürüp 2018-nji ýyly göz jumup kete berdi. Atasının gerezi jürekde öň bolboy, ün bolboy syzdap durdu. Hemi balkim oşol ümit ihlasly dua menen jaňy ömürge aýlanat bele. Kokus oşol gerez bul ret uul gatary jaralsa, kokus oşol uul molda bolup elge jarık çatsa. Uşul ümit, uşul oy Tajbay agaýdyň göňülün saňga bölüp, sanasyn sereňdetip turgan ele. Oşol günü Güljamal apadagy üý tirjilikdiň gamynda bolçu. Ay günü jetip kalganına garabay, ene jurttun saltyn ulap, tandyrga ot jagyp, nan jap jatkan gez ele. Oşo zamat tolgo baştalyp, üý için tolkundo gaptady. Hilgeri çoň apalar atçan getip baratyp törep goýçu ele degen sözdü bul jolu turmuş özü tasdyktap jatdy. Tajbay ata şaşkalaktap koşnasyna gabar berip, tandyrdagy nandy üzünü buyurup, anan juway motosikline olturguzyp alyp, bu düýnege ümit alyp geletgan jolga jönödi. Oşol joldun ar bir buruluşu, dua menen tilektin tilkesin boyloy, göz jaş menen jürek gümönün ala getip baratdy. Oşentip 1975-nji ýyldyn 21-nji ýanwar günü taň aldynda appak karday ak niyet dua tenege Bazar Gorgon raýonunyň Baymunduz aýlynda bir uul töreldi. Bul bala jön ele nariste emes bolçu. Bul bala ata gerezinin jogapkerçiligi, el ümitiniň bülbüldigen jarıgy bolçu. Anyň ismi Çuwak. Çuwak Jalilov. Uşul taňdan taň galaşdy jaktary köp ele. Dal oşol günü bul dünýäni Vladimir Lenin taşlap ketken eken. Bir doğrudun materialistik ideologiyası ölüp jatkanda, bir eldin ruhani ümiti jarık dünýäge gelgen gün bolçu bul. Bir doğru kete verip, ekinci doğru jaralgan gün. Demek bul nariste jön ele bala emes, jaratkandyň gasiýetli jobu bolçu. Ar bir nariste Allah'nın ümit dağı var degen katı deşet. Çuwagajy oşol kattın içinde жазылган, duanın göz yaşında çaynalgan, ata gerezinden jaralgan bala bolçu. Al törelgen günü bayırkı ruhani murastar kayra dem algan gün ele. Çuwak degen isym Manastan tartılgan taberik. Gebir isymlar kulaka jönü gulbayt, jaňyryp turat. Ar bir kayrılganda bir doğurdun demi, bir babanın amanatı jaňyrganday bolat. Çuwak degen isymda dal oşondoy. Oğlu Manastan oğulup, anan eldin esinde kalat. 1975-nji ýylyň kışında Baymunduz aýlynda bir ul jarık dünýäge geldi. Birok bul naristege isym goýu jönököy bir kada emes ele. Bütünдөй bir ruhi baýlanyşdyn jandanyşy bolçu. Çoň anesi Üriyat Kulmolda gyzy bilimge, eposka, ruhani döwletge sugarylgan aýal bolgon. Al oşol gezde boluşlardyň mektebinde okup, koluna Manas 3 ýyldyk kitebin garmap kalgan zamandyn narktuu adamlarynyň biri ele. Gök mukawaly Manas kitepde goldan düşürбөй, baldaryna, newerlerine okutup, eposda turmuşdun tiregi gatary görçü. Al üçin Manas jön gana çygarma emes, eldin kany ruhtun özegi bolçu. Oşol gündörдүн birinde Çuwak jarık dünýäge gelgende Üriyat çoň apa neweresin sydyryp karap turup, Manastan Çuwak kembeken, bul newerem maga kitep okup beret dep, anın isymyn Çuwak dep atap koýat. Çuwak degen jön gana at emes, amanat bolgon. Bul isymdyň artynda çoň eneniň bala gezdegi eskerүүлöri, kıraky ümiti jana ruhi özegi jatkan. Üriyat apanyň Kılıç degen bir tugan agasy belgili manasçı, molda bolgon kişi eken. Al daima Manasta özgöçü gasiýet bar dep aýtçu deşet. Mına oşol gasiýetli sözler, oşol işenim çoň eneniň jüreginde jandanyp neweresine öttü.
Sen da molda bolsoň. Çuwak mektepke bara başlaganda ele kitepke jakyn boldy. Al çoň apasyna Manas eposyny günde okup berip, kээde kitepti karabayla jatka aytyp berçi. Oşonda Tajybay ata alystan tiktep gülüp goýat. Al eme çoň enesi sırdy ümit menen, "Ha balam, sen de kılıç hakemde bolup molda bolsaň bolat ele" dep galçy. Birok oşonda ele jaş çuwaktyn jowu da güldürüp oýga salçy. "Hazır moldalar diýel bakpayt okşoýt. İlgeri moldany el bakkan. Men molda bolsam bala çakamdy gantip bagam." Bu sözlerde al 6-7 klasslarda okup жүрgende aytkan. Bala sözü çyndyk dep goýot, birok tagdyr andan başgaça jol sızgan eken. Keyin dal oşol bala molda ele emes, eldik alımga, muftiге aylandy. Çoň ene dagy bir neberesine Sırgak degen at goýgan. Al neberlerine ısım goýup ele tim bolbostan, özünün ömüründe ruhani salmak menen süretke aylantkan. Uriyat apa erte jesir galyp, baldaryn жалгыз çoňoýtup, 86 ýaşynda düýne salgan. Birok al artyna baldarынан da, sözünөн da muras kaltırdı. Çuwaktın ısımı epostan alıngan taberik, çoň enenin tilegi, ata babanın tuyumu, gelecekke garmalgan nur boldu. Oşonduktan bul ısımdın ar bir ündöşü, Manastın şaňy, Çuwak batırdın tagdyry, Kırgız ruhunun ündöşü. Balaga at koyu İslamdagy manilүү saltlardan biri. Balaga at koyu atenenin joopkerçiliktүү jana manilүү mildetlerinin biri. İslam dini boyunca balaga jakşı, manilүү jana tatykly ısım berүү çoň sooптуу işlerden bolup eseptilet. Paygambarыбыз Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde baldarga jakşı ısım koyuga çakırıp, eň jakşı ısımdar Allah'ny daňtagan jana paygambarlardyn ısımdary ekenen basa belgilegen. Bir hadiste mınday dep aytylat. Silerdin eň jakşı ısımdaryňar Abdullah, Allah'nın kulu, jana Abdurrahman, Iraim duunun kulu. Oşonda ele atene öz baldaryna İslamda jaman je ters manige e bolgan attardy goýudan sak boluşu gerek dep bir gezde aytkan eken Çuwak Aji Jalilov. Çuwak Ajynyň balalyk çagy. Menin ayılım jüregimdin tüpkü bir burçu. Men düýnüniň eň koz, eň nazik burçu Baymunduz degen ayılda jarık düýnüge gelip, balalygymdyn tatly günlerin oşol jerde ötkürdüm. Bul ayıl Jalalabaddyn Bazar Gorgon rayonuna garayt. Birok men üçin al jön gana geografiýalyk çek emes. Bul jürekdin tüpkü gatmary, ömürden eň algaçky owunu başdalgan ýyk jer. Baymunduz bul çaňga urulgan, birok oşol çaňdyn içinde estilikler jaşyngan ayıl. Geýde maşyna ötüp getse, anın artynda buruldagan çaň götürilip, köpke çeýin tarabay, ayıldın asmanyn appak tumanday gapdap durçu. Oşol çaňdyn içinde balalykdyň gıýkyrygy, suwga çömülgen balapandarday jarkyldagan gülkü jaşaçu. Bizdin ayıldın jogorku jagynda kiçineki kanal bar ele. Kanal debeseň arık dese da bolat. Birok oşol arık bizdin ısık çaýky günderdegi suwga düşken geremet düýnebis bolçu. Suwga düşkende denebis botaladay bürkölüp, suw astynda çimirli oýnap жүрçübüz. Betimiz gyzaryp, kulak murundarybız gögörüp çyksa dagy, suw bizge erkindik, jaýloodoy jeňildik tartulaçu. Ayıl üstünde bir adyrybız bar. Adyr al jerde zamanba büýler, gorolar salynywda. Birok biz üçin al tabiat menen sırdaşkan düýne bolçu. Al jerde böneneler jumurtkasyny gatyp, taşbakalar şaşpay jaý basyp, jylandar soýup, jaratlışdyn öz tartibi menen jaşaçu. Biz alardyň gıýmylyny garap, taň galyp, bir alamdy açkansyp жүрçübüz. Jangaktar. Ho, bizdin ayıldın jangaktary. Güzde butaktardan jangaktar top ete kulap düşkende jürekte goşo derildeçü. Terekler asman tirep ösüp, almalaryny damy eneňdin erteň menen bışyrgan jipar jyttuundan okşop tattуу setilçü. Ayıldagy ar bir mömö tabiattyn jomart belegi syakty ele. Kırgızstandın bardyk ayıldary özünçe koz. Ar birinde başgaça öň, başgaça jyt, başgaça el var. Birok barynyň жалгыз özegi var. Bir-birimizge okşoştugubuz. Oşonduktan men özümdü Bazar Gorgondukmун dep ele çektebeýim. Men Kırgızstandykmyn. Bul jerde açyk atym jok, birok kеңiri göňülüm bar. Men ülkeniň gaýsy jerine barbaýyn, oşol jerge özümdü taandyk sezem. Antkeni men bul eldin uulumyn, bul jerden tukumumyn. Adam balası özünün tegi menen symyktanuga aksy bar. Birok ulut uruga, aymak-aymaka bölünüp, bir-birimizge gıngır garap kalı bul akıldan emes, aň sezimden gemtegi. Oşonduktan men tilek kılam, Kuday bizdi bölünүүnün ildetinen, bütündükten alysdoonun azabынан saktasın. Ayıl kiçinekey görünöt, birok anda çoň düýnö jaşaýt. Al düýnö senin bala çak kıyalyň, jytdy nan jegen erteňiň,
Балтырдан чыккан чаңдагы оюндарың көлөкөдө отуруп эсиңде калган энеңдин үнү. Ошол айылдан алыстаган сайын анын табы жан дүйнөңө жакындай берет. Менин айылым, менин жүрөгүм. Жер бетинде андан көркөм мекен бар дессе да мен ишенбейм. Анткени Баймундузду мен жаным менен көрөм, көзүм менен эмес, деп айткан бир кезде Чубак ажы Жалилов. Балалык жомокко ширелген дүйнө. Айылда чоңойгон баланын көз карашы асмандай кенен, жүрөгү жердей терең болот дешет. Чубак ажынын балалыгы дагы дал ошол асман менен жердин, жомок менен чындыкты аралаштырган дүйнөдө башталган. Анын жарык дүйнөгө келген күнүнөн тартып, жомоктордун жыпар жытында чоңоюшу жөн жерден болгон эмес. Наристе кезинен баштап чоң энеси Үрүят апанын алаканындай мээриминде өсүп, жомок менен жандуу тилди, макал менен манасты угуп бой жеткен. Үрүят апа өзү наркты жакшы билген адам. Манас үчилтигин да жакшы көрчү, аны небересине күн сайын окутуп турчу. Кээде Чубак китепти карабай эле жатка айтып берсе, чоң апасы: балам, сен да кылыч агамдай манасчы болосуң го" деп сүйүнчү. Мектеп босогосун аттаган күнү анын мугалими атасы, эжекеси, апасы болгон. Атасы Тажыбай агай мектеп директору, апасы Гүлжамал эжеке англис тилинин мугалими. Үйдө ата менен апа болсо, мектепте агай менен эже. Эки ааламдын тең тарбиясын алган бала болчу Чубак. Анын балалык чагы сыналгысыз, интернетсиз доордо өттү. Бирок жомок менен китептин жарыгы жүрөгүн толук жарык кылып турган мезгил болчу. 2-3 класстан баштап эле китепке болгон табит ойгонуп, үйдөгү чакан китепканага чейин аңтарып чыкты. Анан мектептин, андан кийин райондук, кошуна айылдардагы китепканаларды кыдырып окуганга өттү. Айрыкча Манас үчилтиги анын жан шеригине айланды. Бала кезинде Санжыра, Эр табылды, Эр төштүк, Жаныш байыш, тоо арасында, Жоро сыяктуу жомок, дастан жана эпикалык чыгармалардын баарын окуган. Айылда китеп түгөнгөндө Ошко барып жатаканада жашап, Уркая Салиева мектебинде жаңы китептерди издеп окуганы билимге болгон кумардан кабар берет. Кээде атасы базар коргонго барып келсе эле Чубак жанына келип: "Китеп алып келдиңизби?" деп сурачу. Эгер китеп алып келбесе, баланын көзү муңайып, терең капага батчу. Бул оюн эмес, жан азыгына болгон муктаждык эле. Анын редакторлукка да эрте табити ойгонуп, жаш журналист аттуу мектептик гезитти чыгарып, маданият бөлүмүн жетектеп калган. Көпчүлүк балдар сыртта топ ойноп жүрсө, Чубак китеп окуп отурчу. Кээде китеп окуп жатып көзү илинип кетсе дагы түшүндө да Манас сүйлөп тургандай сезилчү. Ал кездерде сыналгы баарында боло берчү эмес. Футбол чемпионатын көргөнү айыл тургундары бир үйгө чогулуп барышчу. Бирок ата-энелер балдары менен убакытты көп өткөрүп, жомоктор менен мүнөздү, китеп менен турмушту бирге калыптандырган. Ошондуктан Чубактай бала жаштайынан сөзгө сугарылып, ойдун тереңине сүңгүп өстү. Ал үчүн Манас элдин акыйкаты, тарыхый эс тутуму, рухий катмары болчу. Манас мусулман болгон, элдин ишенимин алып жүргөн кадырлуу образ деп көп айтчу. Балалыктагы ошол рухий азык, акыл казынасы, китепке болгон сугарылган сүйүү кийин Чубак ажынын бүткүл ааламын калыптаган. Ал дүйнөгө көз жүгүртүп, ой менен сүйлөп калган кезинде да ошол балалыктагы чоң апасы окуп берген жомоктордун ышкысы жүрөгүнөн өчкөн эмес. Баланы жаштайынан китеп окууга көндүрүү бул анын келечегине салынган эң чоң инвестиция. Китеп баланын ой жүгүртүүсүн кеңейтип, тилин өстүрүп, кыялын байытат. Эрте жашта окууга көнгөн бала кийин өз алдынча изденүүгө, туура чечим кабыл алууга үйрөнөт. Китеп акылдын булагы дешет. Демек, баланын жан дүйнөсүн байытуу үчүн күн сайын аз болсо да бир нече мүнөт китепке убакыт бөлүү абдан маанилүү. Ата-эне өзү үлгү болуп, үйдө окуу маданиятын түзсө, бала дагы ошол багытта өсөт деп айткан Чубак ажы. Урматтуу YouTube каналдын катталуучулары, кыргыз жазуучу акындарынын чыгармаларын, кыргыз адабий китептерин үндөштүрүү, аудиолоштуруу боюнча ушул платформага, долбоорго каржылай колдоону кааласаңыз, экранда көрүнүп турган номерларга, эсептерге акчалай каржы которсоңуз болот. Мээнетти баалап укканыңыздарга чоң рахмат. Бар болуңуздар.